Assalamu alaikum. Sanibonani. Ukuthulama kubekini. Hayi ngiyanivuma shem. Bantu base-Afrika. Hayi ngiyanivuma. Senikhulume kangaka ngengane yami, nibiza ingane yami ngomkhovu. Ukuthwala niyakwazisa ne. Ngisho ukuthi nje nengane ihleli la emahlombe, ingane yozela yalala. Senibhala kuma-comment, yini lesehlombe, umkhovu ukhathele, ubuyoganga ubusuku bonke. Shem. Hayi ngiyanivuma shem. Cha, angiyilungise-ke bafowethu. Ingane yami le angizothi futhi umzukulu. Ubuye ecrash, ubuye enkulisa. Manje niyazi-ke ecrash laphayana bayakhathala, bayadlala, benza yonke lento le. Maye sefika-ke umkhulu-ke mangabe sembeka-ke emahlombe, ngapha umkhulu wenza naye ividiyo. Wase umntwana uyozela kuyalala-ke. Senikhuluma indaba zemikhovu ngoba niyakwazisa ukuthwala. Hawu! Nginganitshela ngobungozi bokuthwala bese mina ngiyasuka futhi ngiyothwala. Ma-Afrika, hayi ngiyanivuma shem. Lalelani-ke bafowethu, indaba ila. Mayelana nale video le engiyenzile mayelana ne-investment ofaka kuyo u-2.5 bese ikhampani ikuboleka u-500,000 bese uyilinda u2 years uthole u380,000. Ngithi angicacise lapho. Abafowethu abaningi bangifonele kuzo le number lezi 061 458 5537 078 214 3189 078 214 3189 061 458 5537. Bangifonele-ke shema abaningi. Kodwa-ke abanye bangibuza nokuthi ama-offices wale company engikhuluma ngayo atholakalaphi. Le video-ke bafowethu ngifuna ukuchaza lokho. Bafowethu namhlanje siphila kwi-4th Industrial Revolution. Sisuke lapho ebesayina khona ngembawula, sasuka embawuleni sa-ayina ngama-2 plate, sasuka kuma-2 plate, sa-ayina nge-ayini kagesi kodwa engathelwa amanzi, engasitimi. Namhlanje sesi-ayina nge-ayini kagesi ethelwa amanzi esitimayo. Namhlanje sipheka ngamabhodwe ayiphekela yona. Uvela ufake nje ithaka wena ebhodweni bese upress ibhathini bese uyalistela liyayiphekela lona. Uyayibona? So ukuphendula-ke abafowethu laba bangibuze nge-office. Bafowethu, i-office lalana, ikhampani akuyona eyala eSouth Africa, yingakho isebenza ngamadola. So ayikwazi-ke ukuthi ngaba ne-office eSouth Africa. I-office bafowethu kuba yi-back office yakho. Njengoba nibona abelungu nabanye abantu abasebesemgangathweni asebephucukile ngokomqondo nangokolwazi. Baphatha ama-laptop, baphatha lokuzana ama-Mac, baphatha lokuzana ama-iPad, baphatha lokuzana ama-tablets. Leyo tablets leyo yilona office lakhe. Yingakho ngithe mina uma ngabe wena usuready ngo-2,500 rand wakho, uyangithinta ngokunikeze i-link. Le link le uzoregister ngayo. Uzofaka i-email yakho bese ufaka i-password yakho uyiphinde kabili. Ufaka i-password yakho bese uyaconfirma. Emva kwaloko usuloga in ngale email yakho. Ufana nomuntu manje ongena e-officeini lakhe eli-online. Alikho i-office eliphilayo ongasuka ugibela imoto noma ugibela itaxi uthi uyakulo ngoba ikhampani eyaphesheya kwezilwandle akuyona ikhampani yala eSouth Africa. Akwena ngikwenzela isibonelo. Bangaka abantu abasebenza ePick n Pay, bangaka abantu abasebenza eWoolworths, bangaka abantu abasebenza eCheckers. Singabala singaqedi. I-head office yaseWoolworths ise-Cape Town. Bangaki-ke abantu abasebenza eWoolworths abangakaze balibone lelo office lelo.
Ngizama ukuthi ngiyicaciseke. Bangaka abantu abasebenza ePick n Pay abangayazi head office yasePick n Pay ukuthi kuphi? Bangaka abantu abasebenza eCheckers abangayazi head office yaseCheckers ukuthi kuphi? Bangaka abantu abasebenza kwa-Coca-Cola abangayazi head office yakwa-Coca-Cola ukuthi kuphi? So bafowethu, ukucacisela ke laba bafowethu abangibuzela ukuthi office likuphi, alikho i-office ngoba ikhampani akuyona eyase South Africa. I-office lakho kuba i-computer, kuba ifoni yakho, kuba i-laptop yakho, kuba i-iPad yakho, kuba i-tablet yakho, kuba i-MacBook yakho. Iyona computer yakho, ilona office lakho ke lelo, la ozobona khona yonke into ukuthi $100 wakho, 2.5 wakho sebewurejistile, nanku 500,000 lo abakuboleke wona, yonke into uyayibona lapha kwi-back office. Yingakho kuthiwa yi-back office, i-office lakho elingasemuva elibonwa uwena wedwa, ngoba uwena one-password, uwena one-username okhona ukungena e-ofisini lakho ubone nokuthi imali yakho malanga onke ikhula kanjani. Ngicabanga ukuthi sengichazileke bafowethu, isebenza kanjalo ke. Alikho i-office engizothi kulo gibela uye eJoburg, uye e-building number so eDurban, ku-Smith Street kuphi, cha alikho. eCape Town kuphi, e-Athlone kuphi, cha alikho bafowethu. I-office lakho kuba i-office lakho elaziwa uwena, ngoba lena ibhizinisi yakho, uinvest imali yakho wena. Ukhiphe lo 2.5 wena, baboleka wena u-500,000, ababolekanga uMbatha. UMbatha uneyakhe abamboleke yona. Yingakho uMbatha ene-head office yakhe eyilokuzana eyini eyi-back office yakhe, kwifoni yakhe, kwikhompyutha yakhe, kwi-MacBook yakhe, kwi-laptop yakhe, kwi-iPad yakhe, kwi-tablet yakhe. Ngiyacabanga-ke bafowethu icaciselekile-ke le ndaba. Ngiyabonga kakhulu. Abafuna i-link ngicela ukuthi bangithinte, ngibanikeze i-link bese ngiyababonisa ukuthi ba-register kanjani. Mfowethu, mawuready nje ngo-2.5 wakho, ngicela ukuthi ungithinte ngikwenzele uzibonele wena. Imali yakho uyayibona ikhula malanga onke, uyakhona ukungena ku-back office yakho ubone ukuthi imali yakho ngempela iyakusebenzela. Emhlabeni siphila ngento eziyi-2, usebenzela imali noma usetshenzelwa imali. Wathi omunye umlungu ngelinye ilanga owayengifundisa, engivula umqondo, engibonisa ngalama business lawe investment, wathi Mr. Mbatha, is either you mbongolo for money or money is mbongolo for you. Ekhuluma isifana ngalo, wathi you mbongolo for money or money is mbongolo for you. So mangabe wena usasebenzela umlungu, useneboss oyisebenzelayo, wena uyimbongolo yemali ngoba usebenzela imali. Kodwa mangabe wena uthumela imali phesheya, njengoba sila sithumela imali phesheya ukuthi iyasebenzela, imali iyimbongolo yethu, thina sigibela yona ihambe iyosenzela imali. Cabanga ukuthi kuzwakele. Ngiyabonga kakhulu. Thank you.